Isivumelwano seLancaster House eNgilandi sapha abantu amalungelo kodwa saphinda sawagodla njalo inkokheli zehluleka ukusisebenzisa kahle. Indaba yomhlabathi, ezomnotho kunye lamalungelo oluntu ayelokhe egodlwe ngabamhlophe njalo lohulumende waba lichapha ekuzibuseni. Omunye wabalwa impi yenkululeko owaphatheka kunkulumo zeLancaster House eNgilandi, umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, uthi isivumelwano lesi senziwa ngesikhathi kusenziwa inkulumo kunengi okwakungavumelwana ngakho okwakukhokhela kuludaba lomhlabathi. Abamhlophe bagcina bethi kungangcono kubekwe eceleni bazayakhangela ngemva kweminyaka eli10 ngaphansi kwesivumelwano se-willing buyer willing seller. Uchaze ukuba udaba olwadanisa ngemva kwe-Lancaster House Agreement ludaba lokuba lunwabu kwebandla leZANU sekuyiwa ekhethweni njalo izaphu yayingakulindele. Wengeze ethi ngemva kweminyaka eli10 yikho okwafika umthetho we-Land Acquisition Act lawo owaguqulwa kanenginengi okwabangela ukuxabana labamhlophe. Uhulumende wagcina ethathela amakhiwa amapulazi ngenkani kwaba lobuchapha. uDabengwa uthi umthetho we-Lancaster House Agreement wawuqondile kodwa uhulumende waba lichapha kwaba lobudlwangudlwangu, amanye amakhiwa abulawa, abanye ababhadalwanga imali bathathelwa amapulazi mahlayana. I-Constitution enziwa eLancaster savumelana lamaNgisi ukuthi i-Constitution leyo izinto eziningi eziku-Constitution singazitshintsha, lemithetho ekuleyo Constitution singayitshintsha uqondana labo human rights, oqondana labo law and order, zonke lezo zinto sizitshintshe zihambelane lenhloso yethu esasilayo ngesikhathi silwela ilizwe. Kodwa kwaqonqoselwa ukuthi kulezinto okungamelanga zitshintshwe kuze kwedlule iminyaka emi-10. Kwaba into yomhlaba, iland, kwaba ngama-special seats are reserved for whites ukuthi lawo futhi engathintwa. Okunye lokhu sasilelungelo, sasilemvumo yokuthi singawutshintsha. Omunye njalo owaphatheka ku-Lancaster House Agreement emele izaphu ngaphansi kohlangothi lwezomnotho, umnumzana Romanyathi, uthi ezomnotho zathatha isikhathi zisemandleni abamhlophe kwagcina kudalwa ugatsha olubona ngokuhlomisa abensundu ngezomnotho. Ethi uhulumende kaSmith wayesilela kwezemali yakwamanye amazwe njalo lokhe kuludubo olubhekane lelizwe manje, kodwa okuqakathekileyo ukuthi ilizwe lilungise impahla ezizathengiswa kwamanye amazwe ukuze libe lemali. Wengeze ethi ezomnotho weZimbabwe zaphanjaniswa ukuthi uhulumende wathatha imali yokuthuthukisa ilizwe wayathenga izikhali zokulwisana labantu abangahlomanga ngesikhathi segugurahundi. I-Constitution ye-Lancaster House noma kwakukhona okunye okungalunganga, ngathi okunganakulunganga yinto yomhlaba okwathiwa kumele singantshintsha i-ownership yomhlaba after 10 years. Kodwa kokunye kwezomnotho hayi, abantu abansundu babengaparticipate kizo zonke i-sectors. Mina ngalesi isikhathi ngangisebenza ku-Ministry of Finance, Economic Development Planning. Kwabe le group eyathi yona ifuna kube le-indigenization. I-group leyo abanye bakhona sabakhumbulayo nguStrike Masiwa, nguPenny Mcheche, nguKhemia Siziba. Hayi, udaba lakhona ngalukhangela ngabona ngani hayi umqondo olungileyo. Kwathi ke ngabona nxa engaphambanisi 1996 ngasuka
ku planning commission ngaya kwakha i-department ye-indigenization eyayikhokhela uMsipha. Senze i-document ukubana esathi na i-policy framework for indigenization. Nxa engaphambanisile i-document ya-approve nguhulumende ngo-1998 ukubana into ngathi mina yayiqakathekile kakhulu lapha. Lolu ipolicy le ombe lolu kwakumele luguqule ama-structures e-economy kuleli lizwe, ngoba kwakulento saseseyibonile ukubana sisolve ngathi mina ikakhulu uSmith uyayihlutshwa i-foreign currency. Lathi futhi sesengilokho yayisihlupha leyo into. Sathi enye into futhi yayihlupha lapha esibili kwakuyi-imisebenzi. Esithathu kungani kwathi ungena ilokhuza i-ESAP kwaba abantu abaningi baswela imisebenzi, kwaba le-poverty among them. So that kumele into lesizithinte kulolu gwalo, but ikakhulu into kumele sakhe ama-industries, ikakhulu manufacturing industry esathi na industrialization, ngoba sathi izakwenza ukubana si-exporte i-manufactured goods, si-import ezilutshwana, ngoba ezinye zibe sizenza. Kuthi lezi ezi-import le izasinika le-foreign currency, lokuthi le mali bezizayichitha siya-importe i-manufactured goods ayisoze siyichithe. Sathi-ke into kumele-ke yenziwe lapha, kumele i-industry iphushe kakhulu. Asizange sithi kuyathi abantu beZimbabwe benza industrialization bodwa kumbe bathatha ama-shares amaningi abantu abafuna ubana ba-invest eZimbabwe. Sathi kuyamele basebenze eZimbabwe kuyamele isebenze labantu bokuza esingathi ngesilungu ama-foreigners, kube lama-joint ventures ukubana kuze kuvuleke imisebenzi, industry ikhule iye phambili, abantu lo hulumende athole ilokhuza imali ku-budget yakhe. Yinto sasiyikhangele, kodwa-ke lokho akusenzekalanga. Ngikubeka lokho ngoba abawunze bethi bona iLancaster House engalunganga, kodwa ayekhona ama-opportunities ukubana si-restructure i-economy le, noma nje kongani kulobunzima ku-agriculture, but even ku-agriculture it is a question of 10 years. Yinto nthena ngiyicasise leyo ukuthi ama-opportunities ekhona kuLancaster House ubana sintshintshe i-structure se-economy. Singathi igugu rawundi yeza ngemva kwe-Lancaster House Agreement ingabe yaphambanisani kwezomnotho? Kwezomnotho into ayiphambanisayo ukuthi uhulumende phela wathatha imali kumele ngaye imali leyo iyakha imigwaqo, iyakha izikolo, iyakha izibhedlela, wayifaka. Mnumzana Nyathi ungezelele ethi uhulumende wathatha imali yokuthuthukisa ilizwe wayifaka emalini yokuthenga izikhali zokusebenzisa ngesikhathi segugurawundi. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Qhubani Moyo laye uvumelane lobaba uDabengwa kunye loNyathi ethi udaba lomhlabathi aluphathwanga kahle, njalo uhulumende wakholisa wedlulisa amalawulo walibala ukuba isikhathi sidliwa ngumangoye, njalo lengxabano eyabakhona ngemva kwempi yikuthi kwakungabanga lokuvumelana okuqinileyo kuLancaster House Agreement. Engakutsho ukuthi ngo-1979 impi sishisa kakhulu, kwakufanele ukuthi sifike lapho esingaba lezinqumo ezokuthi
njengeZimbabwe vele sizaba lelizwe eliyabuswa njani. ILancaster House agreement yenzelwa khona lokho ukuthi ibone ukuthi kanti vele ilizwe lethu leli sizalakha silipheke njani, lokuthi ngubani ozatholani ngaphi njani. Kodwa engakutsho ukuthi ngenxa yokuthi sase sijahile lokuthi ama-frontline states ayesesigijimisa ukuthi impi kufuze iphele ngenxa yokuthi impi leyi yayivele isiphambanisa okwenzakala emazweni ayo, ngoba sasilamabhesi eZambia, eMozambique, leBotswana endaweni ezinjalo. Sagcina sesifika ebangeni lokuthi sivume isivumelwano esingazange sitsho kahle ukuthi vele iZimbabwe esiyifunayo yiZimbabwe enjani. iZimbabwe esiyifunayo leyi ayizange ibe mqoka ekutheni izadila njani le ndaba zolimi, indaba zama-culture abanye, indaba zokwabelana kwenotho, indaba zokuncindezelwa kwabanye abantu ngenxa yemhlobo, lezinto ezinjalo njalo. Ungananzelela ukuthi after independence saba lengxabano eyaba khona ngenxa yokuthi asizange senelise ukuthi sibumbe ilizwe eligcweleyo njalo eliqinileyo khona ngale eLancaster House. Yikho ke mina ngisithi iLancaster House yayifuze ibe khona kodwa yajahwa kakhulu ukuyigqiba. Igqitshwa nje ingazange iphume egcekeni ukuthini kanti vele ilizwe leZimbabwe esilakhayo ngelinjani. Lakathesi nje lapho esikhona siyabona ukuthi lokho singabantu abangani ngamazwe amabili, abantu abehluleka ukuthi baphilisane kahle, umnotho uhambe kuhle, imhlobo lemhlobo, ngenxa yokuthi azange sinelise ukuthi siyakhe esingathi nation state esolid ngenxa yakhona lokho okwenzakala ngo-1979. Olwela amalungelo oluntu oligqwetha njalo engumsekeli webandla le-People's Democratic Party uPhulu Kucaca yena uthi iLancaster House Agreement yayimumethe amalungelo oluntu. Ethi kodwa ayephinde athathelwe abantu, ethi la ngesikhathi segugurawundi abantu babebotshwa mahlayana kungalandelwa isisekelo sombuso. Ethi kufika u-2013 isisekelo sombuso sasesilezigamba ezinengi. Lugwalo olwabhalwa kuphela umbangazo. Ngakho ke uzananzela ukuthi kulezinto ezinengi ezafakwa amakhiwa labansundu bexoxisana, abanye bevuma lo, abanye befuna lokho, abanye befuna lokho. Kwakulama seats aba khona abelungu amakhiwa that sifuna ukuthi sibe khona eParliament, sifuna kwakule Senate lendlu yangaphansi esithi iParliament namuhla ilower house. Zonke lezi izinto ezasala ziloko zikhona. Kodwa into esemqoka eqhathekileyo eyaba khona kuLancaster House Constitution eyahlupha kakhulu iclause eyayikhuluma ngeland, ukuthi uhulumende weZANU-PF weZANU at the time wayengeke athathe iland. Uhulumende wabansundu wayengeke athathele abantu iland, amakhiwa iland kungadluli isikhathi se10 years. Yikho lapho labona ngo-1990 sokuqalisa ukuxokozela sokukhulunywa kakhulu ngendaba zeland. Kodwa uhulumende kaMgabe waphuza ukuthila lento yeland. Ngibona ngani mhlawumbe babesakholisa ezinye izinto eziningi, obesakhangela ama-social issues, education and so forth. Sabona ngo-2000 sekusuba le land, ama-land invasions esawabonayo, the chaotic land reform process, ngenxa because of that clause. But enye into yayikhona kuland ku-constitution ka-1979 iLancaster House Constitution yayilama-human rights. Kodwa yayilama-human rights lawo esingathina ngama-civil and political right. Ilungelo lakho lokungena ku-politics, ilungelo lokudemonstrata, ilungelo lokuhamba uye lapho ofuna khona, elokuthola i-information, amalungelo anjalo. Kodwa kwakungena amalungelo asingathi ngama-socio-economic rights, ilungelo, right to food, right to shelter, right to water, izinto ezinjalo esezikhona ku-constitution ekhona kathesi. Njalo i-constitution lana yayivumela ama-amendments amaningi kakhulu, ya-amendwa kaningi, yasala isizigamba. So that by the time sifika ku-2013 sasingasakhulumi nge-constitution, asingeke sithi kwakuseseyiLancaster House Constitution. yayiseseyiLancaster enezigamba eziningi kakhulu, okuyingenye into esayisola kakhulu. Ngakho ke i-constitution le esilayo sibona ngazani
i-constitution engcono kakhulu kule Lancaster House constitution. Kodwa into etshintsha ezombangazwe, etshintsha ezompolitics, efaka ukudla etafuleni, ayisiyo constitution yodwa, yikuthi thina njengoZulu siphathana njani, sivota njani, siyavota yini nxa kumele siyevota, siyakhuluma yini nxa kumele sikhulume, siyadimanda yini amalungelo ethu. Ngakho ke i-constitution yodwa nale enhle ka-2013 ngeke isisendawo nxa singalwelanga amalungelo ethu. Phakathi kwabantu bonke abakhuluma nge-Lancaster House Agreement bayavuma ukuthi yayilungile, kodwa uhulumende wehluleka ukusebenzisa amandla ayelawo wagcina ephatha abantu ngocuku osokubangele ukuba lezomnotho zelizwe zibhazalale ngesisu. uZulu ungeze ethi lesisekelo sombuso esitsha uhulumende useqalile ukusiphatha buchapha njenge-Lancaster House Agreement ngoba imithetho isibunjwa kungakhanyelwa ikusasa, kodwa ukuhlomisa ibandla elibusayo liphatha uZulu ngocuku lamalungelo oluntu esesephulwa okudlula ngesikhathi kusabusa abamhlophe loma nje labo babelocuku, kodwa abantu babephila ngcono uma kuqathaniswa lamanje. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiko Bulawayo, nginguNompumelelo Moyo.